Showbiz News Rwanda. Urubanza rw'umunyabideli w'izina rikomeye mu Rwanda Turahirwa Moses uzwi nka Motion harimo byinshi byabaye ndetse bigomba kugenda uko urubanza ruzagenda ndetse n'ibindi byo kumenya abantu benshi batitaye. Urubanza rwabaye tariki ya 6 Gicurasi 2025 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuva saa 3:50 mara hafi isaha abacamanza bari kumva neza impande zombi. Tumwe mu dushya muri uru rubanza tugiye kutugaruka muri iki kiganiro, ibihano nguyu Moses yahawe cyangwa se uko urubanza rwarangiye, ibyaha byose ashinjwa ndetse n'ibindi byose yagiye akora bigiye bitandukanye mwagiye mwumva mu bihe bigiye bitandukanye. Bavuga kandi ku manzi ya Pondate watomboye umukunzi we baherutse kubyarana umwana we wabo mfura w'umuhungu amwibutsa urwa mukunda. Amakuru avuga ko aba bombi babana muri Uganda nyuma y'uko yagavuye mu Rwanda agatangaza ko yunze agatsiko k'abantu bashatse kumugira nabi. Nyuma yaho kandi tariki ya 5 Gicurasi 2025 aribwo umukunzi we yibarutse umwana w'umuhungu ndetse akamwibaruka bari aho ngaho muri Uganda, akamwibarukana n'umwe mu bakobwa bakundana ndetse kandi akwarigeze no kumufana we. Turaje turengo yagwa byakiriye ate, turi kandi amatika amaze iminsi yongera kumuvugwaho byagenze bite. Urundi ruhande kandi nyuma y'uko ikiganiro cya James Comedy Show ku wa 2 Gicurasi 2025 kivugiyemo amagambo yateje impaka cyese gikurwa kuri YouTube ndetse ubuyobozi bw'iki kiganiro buyobowe na Mercy bwasabye imbabazi ku mugaragaro. Nyuma y'uko abashyitsi bacyo ya Kananzovu bavuze amagambo yasama hejuru n'abakurikirana hafi imyidagaduro, bamwe basanga ari ugushishikariza ubusambanyi, izi mvugo zabo zikunzwe gukoreshwa bita kubomora. Turaje turebe ngo byagenze bite, ese kandi aba bagabo bazize iki, uyu Mercy yabakoreye iki, ese kandi biri kuvugwa bite, abafana bavuze ibiki, byose turaje tubivuga. Nyene twa Florizi uko subscribe na follow, wandike muri comment aho dukurikira uherereye izina ryawe ndetse kandi tubwire igitekerezo cyawe. Urubanza rw'umunyabideli Moses Motion rwabaye tariki ya 6 Gicurasi 2025 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuva isaha ya 3:50 mara hafi isaha abacamanza bari kumva neza impande zombi. Ngutu tumwe mu dushya twaranze urubanza, uyu mugabo yaje ku rukiko ndetse asubizwa muri gereza mu masaha ya mbere ya nyuma y'akazi. Turahirwa Moses wamamaye nka Motion yagejeje ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahagana saa 12:47 mu gihe urubanza rwe rwatangiye kuburanishwa saa 3:55. Byumvikane ko yaramaze amasaha 3 ku rukiko. Mu gutaha Turahirwa Moses ni umwe mu batashye nyuma y'abandi bose maze atanga amasaha nyuma y'akazi kugira ngo abantu bataza kumubona. Amakuru avuga ko yatashye ku isaha saa 12 mu gihe kandi akazi gasanzwe gasozwe saa 11 zuzuye. Kuri cyabaye kidasanzwe Turahirwa Moses we n'abashinjacyaha bitanye ba mwana kugiye yafatiwe. Ubugenzacyaha bwahaye ubushinjacyaha dosiye yasinywe na Turahirwa Moses ko yafashwe ku itariki ya 14 Mata uyu mwaka wa 2025 akekwaho icyaha cyo gutunda, kunywa no kubika ibiyobyabwenge by'urumogi. Urupapuro rwo kumuta muri yombi rugaragara ko yatawe muri yombi ku wa 14 Mata 2025. Turahirwa Moses we avuga yuko yatawe muri yombi ku wa 12 Mata 2025 agana saa 6 z'ijoro ndetse ku rugo rwatewe n'abantu benshi mbere yo kumufata, hanyuma banica urugi rwe ubwo yari abanje kujijinganya mbere yo gukingura. Ubushinjacyaha bwagaragarije umucamanza ko Turahirwa Moses ashaka kwegeka urumogi yafatanywe kuri polisi. Turahirwa Moses yaburanye yemeza kunywa urumogi ndetse anavuga ko ubwo yafatwaga yatanze amagarama 2 y'urumogi yari afite, ariko akana ko yafatanywe udupfunyika 13 kuko ubwoko bw'urumogi yari afite rudapimirwa mu dupfunyika. Turahirwa Moses avuga ko nubwo yasinye ku rupapuro rw'igwatira yabikoze atameze neza mu mutwe kandi ko yabanje gusinya nyuma ukamuzana urundi rwandika sinyaho atabanje gusoma. Turahirwa Moses n'umwunganizi we bagaragaza ko bamugeretse ingano nyinshi mu rwego rwo kwemereza icyaha. Umushinjacyaha yasaba umwanditsi w'urukiko kubyandika kuko Turahirwa yashakaga kugaragaza ko polisi y'u Rwanda ifite urumogi igereka ku bantu. Umushinjacyaha avuga ko nimba urwo rumogi ruhari akaba ashaka guhakana ko ari urwe, rwaba ari urwa polisi yamufashe, bityo asaba ko byakwandikwa ngo bizigwe. Ikindi cya kane cyabaye muri uru rukiko, Turahirwa Moses yagaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe kandi ko abana n'indwara y'agahinda gakabije. Mu iburana rye Turahirwa Moses yasutse amarira ndetse n'umwunganizi mu mategeko avuga ko umukiriya afite ikibazo cyo mu mutwe bityo ko yarekurwa akaburana ari hanze. Turahirwa Moses avuga ko impamvu zo kunywa urumogi ari ukubera agahinda gakabije yatewe n'urubanza rwapfundikiwe mu mpera z'umwaka ushize nubwo yaje gufungwa. Ikindi cya gatanu, urumogi rufata nk'umuti yivumburiye.
Turahirwa Moses yasobanuriye umucamanza ko impamvu yo kunywa urumogi ari ukubera yakoze ubushakashatsi agasanga mu miti haba harimo urumogi, bityo akaba arufata kugira ngo yivure indwara ze. Ikindi cya gatandatu, mushiki wa Moses niwe wari umusemuzi mu rubanza. Kubera ko umwunganizi wa Moses mu mategeko akomoka mu gihugu cya Cameroon, mushiki wa Turahirwa Moses niwe wafashishijwe muri uru rubanza kugira ngo asemure mu Kinyarwanda ibyo umwunganizi asobanura. Ikindi cya karindwi, amazi yarabuze haza amata, naho amarira ategereza amazi ngo akame. Nyuma yo gusabwa ko yakwisobanura ku cyaha cyo gutunda urumogi, Turahirwa Moses yaturitse ararira, umucamanza aramwinginga kugeza atumije amazi, nuko arabura bamuzanira amata. Amata ntiyatumye Turahirwa Moses atuza ngo asobanure neza, ahubwo mu muryango we bahise bitura kujya kumuzanira amazi ku iduka, nuko amazi ahageze abona gutuza no gushikama, akomeza kwiregura. Moses agomba kwitaba imanza ebyiri zitandukanye. Kubera ubujurire bw'umwanzuro w'urubanza rwa mbere, Turahirwa Moses yagaragaje ko yifuza gufungurwa kugira ngo abone uburyo bwo gukurikirana urubanza rwe rwa mbere rw'ubujurire. Mu gihe akiri gukurikiranwa kuri uru rubanza rushya, Turahirwa Moses ari afite imanza ebyiri ku nkiko kandi zitandukanye. Nyuma y'uko umucamanza umwanditsi we bumvisha impande ze, umucamanza yanzuye ko umwanzuro w'urubanza uzasomwa ku wa 9 Gicurasi 2025. Naho ikiganiro James Comedy Show cyo ku wa 2 Gicurasi 2025 kivugiyemo amagambo yateje impaka cyese gikorwa kuri YouTube, ndetse ubuyobozi bw'iki kiganiro buyobowe na Fari Merci bwasabye imbabazi ku mugaragaro. Aka na Nzovu bavuze amagambo yasanuye hejuru n'abakurikirana hafi imyidagaduro, bamwe bagasanga ari ugushishikariza ubusambanyi izwi mu mvugo yabo nko kubomora. Mu itangazo ryashyizwe hanze ku wa 5 tariki ya 7 Gicurasi 2025, Fari Merci n'itsinda ayoboye bagaragaje ko babajwe cyane n'ibyavugiye muri icyo kiganiro kandi ko bidahuye n'indangagaciro z'uburyo James Comedy Show yubatseho. Mu magambo yagize ati, ibyo byavuzwe ntabwo bihura n'icyerekezo cyacu. Intego yacu ni ukuzana ibisekeje, udufasha inshingano z'ibi byabaye, twamaze gufata ingamba ko bitazongera kubaho. Bavuze ko bagiye kongera gukaza uburyo bwo gusesengura abashyitsi batume n'ibyo bavuga mu kiganiro kugira ngo bazakomeze guha abafana ibyishimo bishingiye ku ndangagaciro nyarwanda. Ikiganiro cyahise gikorwa kuri YouTube nyuma y'iminsi 2 cyamaze hanze, bitewe n'uko amagambo ya Kananzovu yakomeje kunengwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Kuri X, Twitter, Instagram, TikTok, abantu bagaragaje amarangamutima atandukanye kuri kiriya kiganiro. Bamwe bashimye icyemezo cyo kugikuraho no gusaba imbabazi, bavuga ko ari ikimenyetso cy'ubuyobozi bufite icyerekezo. Hari abafana ba Kananzovu bagerageje kubashyigikira, bavuga ko bagombaga guhabwa ubwisanzure bw'urwenya, ariko banenga bashije gupima aho urwenya rurangira n'ubwubahane aho butangirira. James Comedy Show isanzwe ikunzwe cyane n'urubyiruko, yahise yizeza abafana ko igiye kunoza imikorere no kurushaho gutanga ibiganiro bifite ireme, bidasebya cyangwa ngo byambuke umurongo w'umuco n'ubupfura. Ibi bitaramo biba 2 mu kwezi, ndetse bihuza ibihumbi by'urubyiruko n'abandi. Ibitaramo bibera muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazi nka Cap Kigali. James Comedy yagize uruhare rukomeye mu gutuma hari impano za benshi mu rwenya zigaragaje ku isoko, zirimo nka Pirate, Umushumba, Kadudu, Cardinal, Kampire, Banzere, Eric Wirutsiro, Muhinde, Seb, Rufendeke n'abandi banyuranye. Ariko nagira ngo nkubaze ikibazo, muri abanyarwenya batandukanye ninde waba warakunze? Fari Merci kandi yavuze ko ijambo kubomora ryakoreshejwe na Kananzovu ryasamuye hejuru, bituma ikiganiro gikurwa kuri YouTube kandi basaba imbabazi. Ese ku ruhande rwawe iri jambo kubomora urumva hari ikibazo ryaba riteye? Ese wowe ubyumva ute? Ryakoreshwa mu ruhame ni ukwica umuco cyangwa se ntacyo bitwaye? Watubwira igitekerezo cyawe muri comment. Njye nitwa Feruzi, ndabakunda cyane. Imana ibaha amahoro n'amafaranga. Showbiz News Rwanda.